ICHAO ASINA MARAM OIRAGA HEINGANG Assembly Constituency MANUNG CHANNA TONGANBA MAPHAM ANIDA CHANGJAPHAM LOUDUNA LEIRIBA MEEYAMDA Peace Committee Kangleipak Manipur na Tengbang Potlam kaya Khutshinnakhre Ahanba phase ki oina Peace Committee Kangleipak Manipur Special 50 na HEINGANG AC ge HEINGANG Mayai Laikai Panthoibi Community Hall da khudaki oina hangba Flood Relief Camp gi miyoi kunmanga amasong HEINGANG Kangleipak Multipurpose Rural Development Center da khudaki oina hangba Flood Relief Camp gi miyoi Homfutara Romda Tengbang Potlam sing adu Khutshinnakhre Relief Camp sing asida mi masing hengalakpa yana leidi Peace Committee Kangleipak Manipur gi maike digi makhatana so atopa mapam singda committee asigi maike digi angamba mateng pangnanaba thorang tawri haidi Local members in the Makedegi, Peace Committee, Kangleipak Manipur, Special 50 Busu, Aquina, Annual Takas of Luxury, Hariba Committee, Sina, Koida, Sana Tarnava, Amadi Pirol Sing, Mamal Yamlava, Koidam, Mamal Yamlava, Pudong Tivata, Aramata Masida, I think Paburitum Tisu, Koidi, the Luki member, Pudimona, Takap Luxury, the Gramendi, Saita, Koina Mukana, Zeri, Koigi, Leiriba, Wanata, Matamasida, Angama Mateng, Medikalgi, Sana Tarnavagi, Lepangi, Pirolgi. Matang sida dari makai angam mateng government sana berapa minggu hajna hajarin. Jadi saat berlalu yang koi nak berkasih untuk menulis, lain daripada tujuan lihat ada, koi kita nanti saat berlalu juga. Aduna agasi jadi seperti kalau tu memang tu pilih. Jadi sih kita nak koi angin betul bahaya di koi deh hari sekarang kita di koi kan lepas lain memang hari pada yang ini